abantu bazamatsha besuka endaweni ezitshiyeneyo and ekumatsheni siyakhuthaza abantu abasezindlini labangaphi langaphi ukuthi buyanini sizocommemorate sindawonye i-World AIDS Day yethu yi-national event. So sithi kwabantu bonke kuzaba kulama-services abantu bayabehlolwa i-HIV, abahlolwa ishukela, ama-BP, i-TB, ama-cancers. So abantu abaningi sithi buyanini sizothola ama-services lawa, especially abantu abakobulawayo. Kuzaba njalo kule minye imidlalo ezayenziwa mhla ka-30 kuyi-Thursday. Sizaba sile i-launch, i-national launch elimination of mother to child transmission, the 5-year plan eqalisa from 2018 to 2022 izabe se-ZITF. Njalo sizaba sile candlelight memorial lapho sikhumbula khona izithandwa zethu labangani bethu lezihlobo zethu ezadlulayo ngenxa ye-AIDS. Sizaba sile modeling futhi abaphila legciwane kuzaba kule positive dignity modeling lapha betshengisela ukuthi hayi bakithi ukunatha amaphilisi sekunsizile, umuntu segeni iweight yakhe, uphila kuhle, impilo yakhe ayitshintshanga, lokho esebenzela abantwana, ehamba esikolo, konke lokhu kuyenzeka sikobulawayo ngo-2017.